Solok na ninia ba maluk sirhot hina bene vedeit amutuk fale ho amo Venâncio da Costa Pereira e o programa LIA MAKSOIN ho Jesuita Sira. Maluk dobin Sira ita ia ona segundo domingo, tempo comum nian e é domingo, dia 16 de janeiro 2022. Leitura Sira uma querida haraik maita aturona no atumedita e domingo da ohenian, ne domingo tinang anu nian. Primeira leitura foi o livro profeta Isaías. No ia ninia salmo responsorial reflesaun yang haklaken ba povo hototo na inia kmanek. No segunda leitura maiusi São Paulo ne surat bastrane sire e Corinto. No evangelho rasik maiusi evangelho na Jesus nian nudar São João rasik hatuir. E a segunda leitura colia tuan konabá espírito ida deit e canaro e oin bebenai da mesa ita hahalok oi oin mebe maromak ida det makhalo buat hotu ita ematomak ema ida ida ksimu tulung espirituanian bahototu nidia furak tepteves segunda leitura né e primeira leitura mos colia konabá situação e a tempo na ba e a tempo Jerusalém nian mebe mos ita bel hadait ita nia realidade rasi dia nessa né tang hadomi Sião hau ibun sei lataka tang hadomi Jerusalém hau sei la hakmatek to oras nebe nia justiça na bilang hanesang raihun mutin nia MAKSOIN na romang nudar ahiknulu e horas na deit mak onia justiça sei toba povo hotu li rai hotu sei hare onia kbid li rai hotu sei hare nai nia kbid segunda leitura colia com espírito da deit maroma que ida deit ita mesak mauale ita na ida deit ita mais si hung ida na ida deit ita se fila falba hung ida nessan na ida deit nenia evangelho nebe MAKSOIN João Haktuir e nesane e a tempo neba é mahalo festa casamento ida e a Caná Galileia nian Jesus nian mos hele neba Jesus hon escolante Sira simu mos convite ba festa tanto a laihaona Jesus ni inan dehan bania Sira ni tua hotuana Jesus simu dehan na infeto itatu halo salos hau ni loron la daukto ni inan dehan ba Sira hamrik meza imi se halo tuir bat nebe ni haruka kusinen ia helan neba atu judeu Sira fasi aing no liman kusi ida belalori litro walu nulu ka atus ida rua nulu Jesus lia tumba Sira imitau we bakusi Sira neto nakonu Sira tau we nakonu didiak to ibun hafoin Jesus lia tumba Sira imibele hasai ona lori ba umana intenda Sira lori duni umana intenda kokotia we nak filak batua tang nia lahatene tua ne mai husnebe mai be ema Sira nebe hamrik meza makhatene hela katak Sira kuru we nia bolo nuevo de dihan ema hotu fo uluk tua diak nian ema Sira hemu diak ona hafoi mak fo tua ladun diak o falera rai subartia tua diak to orasne nemak milagre Jesus hu halo e a Caná Galileia nian Jesus aturu nia kibit nia escolante Sira fiar tebes nia liutiha Jesus honia inan mau alin Sira no escolante Sira tumba Cafarnaum Sira hela loron ruma e hanaba. Mau alin dobin an fetan dobin Sira LIA MAKSOIN. Maluk dobin Sira. E aí tem a cultura Timor, tem a kebiasaan, tem a toman, e tem Timor me gosta halo festa casamento. Festa casamento bobot. De vez em quando e aí tem a realidade Timor nia, e tá halo festa casamento né, halo fala competisi. É ma halo compete malo. Ida na banian rami, ida na banian aluga gedung bot, hau ni masa kara aluga gedung bot. Ida kompetisi. Mas bit lah tene kata quando ita halo kompetisi sira nesene, ba festa bobot sira nesene, tala barak ita lakon te conteúdo. Gasta osam barabarak. Bele halo, lá é problema. Que é importante tem essa sucat ida. Para ita bele kumbu fal biaya, kasi makan buaya. Quando ita halo festa bobot ne, é masira be halo business ne, hatama makas li fali. É mas Sira fan sasan, fahe funan fan, buat decoração nem toahania, né? Sira makas liu, Sira rendimento makas liu. Talbari ta halte festa hotu tia, festa ne liu tia, ita selo emne todan mos makas diak, hurai diak. O evangelho convida ita concentra ba conteúdo, conteúdo makira né.
Itarona, itane consciência, itarona na miramak ni hakara, hanesan sira na bema que festa lara né, haletuir Jesus ne vontade, horita o beba kusin na bema na kono hobe, Jesus na fila bebe, sira fopa Jesus de kusilara né, na fila batua. E ne fura que tebes, na infeto, honi ni haraikan, honi ni humildade, honi simplicidade, justo Jesus, oan, o hareba, emane tua la to. Itani festa di lara in timor lara na lavar tua na resen, hem to lara tu bulak, itanian in evangelho lá. Evangelho nem simples lá, sir tua la to. Sir balos na be. Sir hatene kata que emane bel tulun sira. Sir de rua basic Jesus ne hatene. Na infeto hatene. O insam MAKSOIN sira ninia situação. Na infeto hatene. Nia uança da necessidade, nia mão além de infetos da necessidade, nia vizinhos da necessidade. Então isso graça né. Ao de talo festa, talo acara bobot sira, ita tenemos uma célula de necessidade. Ita han rame, ita hemu rame, tolano. Mas ita hane tenha consciente que dan ema bara susar tebes e hemores. Então isso graça, ao cara concentra no assunto de cozinha. Atu ita hototu sai cozinha. Cozinha na bem mamu, atu nai Jesus enche ninia tua domínio, ninia tua misericórdia, ninia tua compaixão, ninia tua laran luak, ninia tua ida na bema forma ita, atu sai ema na bema, até na ema selu necessidade. Los buka halo na kono ita ni ande, mas buka mos o insa ita bele turun halo na kono ema selu ni an, halo na kono ema selu ni bikan lara. La bele concentra det beita ne kusin, la bele concentra det beita ne sana, beita ne tasu, mas beita mos dia maita adu tau matan mos ba realidade necessidade é maseluk ning ita husu graça mali na feton sira atu ita lok itanian hanesan be na bemak na Jesus transforma sai pa tua atu ita sai tebes tua na bemak fo moris be na bemak fo solok tua na bemak fo energia be na bemak fazemos sala sira hoto desejo bem mi hoto bom domingo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.